Shalom menjuah-juah man banta krina. Supaya dengan bangkat kita kubas sermon khotbah Minggu 24 Mei 2026. Mari ras kita toto. Oh Tuhan Bapa kami si di surga, bujur Tuhan tetap iberikan du kami waktu ras kesempatan guna banci muat bagin ibas ngelakukan sermon khotbah minggu enda. Maka Tuhan kamlah si ngajari kami, gelah ngasup kami gunangan tu si katandu. Bagai kami enda kemahandu, ibas kami nahkan katandu, kamlah si ngajari kami, gelah alu tangkas banci pesah kami katandu, mankrina si megi kenca. Enda totora sembah kami Tuhan, ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus, reh kami retoto man bandu. Amin. Invokasio ibas minggu enda ibuat ibas kitab Lukas bindu sada ayat 35a bagenda nina. Berjawab malaikat nina, kesasi badia pagi nusurku janah kuasa dibata ringan ibas kam. Pengogen ibas keluaran 35 ayat 30 seh 35 bagenda nina. Nina Musa man bangsa Israel, Tuhan go milih Besalel anak Uri, kempuhur ibas suku Judanari. Ia enggo idemi di bata alu kesahna, jana enggo iberikan naman bana kepentaran, kengasupen ras pengertin, rebahan krina barang-barang si mejilena. Guna ngerencanakan potongan barang si mejile, jenari rebahan ca ibas emas pirak ras tembaga nari. Rebahan permata-permata, ras nama kenca ibas bingkena. Rebahan ukiran-ukiran kayu, ras erbage-bage dahin sedeban. Rebahan barang-barang si mejilena. Man Bezalel rasman Oholiab anak Ahisamah, ibas merga dan nari, enggo iberikan Tuhan kengasupen, ngajarkan kebeluhenna ertukang man kalak sedeban. Man bana duana, enggo iberikan Tuhan pemeteh ibas erbage-bage dahin jadi tukang ukir, ras tukang tenun, singasup erbahan lenen halus, wol biru, ungu, ras megara, ras ia ngasup erbahan kai-kai pe, janah pentar kape ngerencanakan potongan barang si mejile. Khotbah hibuat ibas kitab perbahanan rasul-rasul bindu 10 telu ayat 47 seh 52 bagenda nina. Sebab Tuhan enggo nuruh kami alu katana, enggo ku tetapkan kam jadi terang man kalak silanandai di bata. Arah kame keselamatan seh ku krinadoni. Megisi enda meriah ukur karak silengan nandai di bata. Jenari ipujina Tuhan arkiteken katana. Janah kalak si enggoi pilih di bata gelah ngaloken kegeluhan si tuhu-tuhu si rasa lalap jadi te. Kata Tuhan bar ku belang-belang daerah tapi ia aju-aju kalak Yahudi diberu-diberu si tergolong ihamati kalak. Si tutus nembah mandi bata, bagepe pembesar-pembesar kutae, gelah ilawan na Paulus ras Barnabas. Maka mulai meisiksa kalak ndai Paulus ras Barnabas, jenari ipelawas na ia ibas daerah enari. I apusi Paulus ras Barnabas, abu ibas tapak-tapak nahena. Jadi sada tanda persingat kempak kalae, jenari lawas ia ku ikoni. Ajar-ajar si i Antioquia dem alu kriahan dengan kesah si badia. Kekelengan Tuhan si jadi tema ibas Minggu 24 Mei 2026 enda idemi kesah si badia. Kekelengan Tuhan ibas teks khotbah tandai perbahan rasul-rasul bindu 10 telu ayat 47 seh 52 endang cidahkan maka idemi alu kesah si badia enda artina ngasup kita jadi terang man skleweta. Si pemena lebe kitab perbahan rasul-rasul enda kelanjutan ibas kitab Lukas seri si nurat kenca. Adi Injil Lukas ia nurikan karena pendahin Yesus mulaikin ia tubuh pelayanan Yesus kematen kekeken ras kenangkihanna. Maka perbahanan rasul-rasul enda nurikan kuga pendahin Yesus iteruskan arah hajar-hajar
alu kuasa kesah si badia. Maka kitab perbahan rasul-rasul megati ikatakan turi-turin karena pendahin kesah si badia arah perpulungan bagi pe arah ajar-ajar. Kitab enda ibenakan alu berita Yesus man ajar-ajarna. Kala endang go ngaloken kuasa tupung kesah si badia nusur man bana. Janah kala enda nggo jadi saksi i Yerusalem, i belang-belang Judea, Samaria, seh ku ujung doni. Enda me si jadi tugas entah pe pendahin si sehken Yesus man ajar-ajar. Jadi arah kitab endang gon jelas, maka berita si meriah labanci ngadi ibas sada ingan entah pe sada kuta. Berita si meriah entah pe Injil harus bergerak. Berita si meriah harus ia keluar entah pe darat. Berita si meriah harus ia seh ku bangsa-bangsa si deban. Janah ibas teks khotbah tandai bindu 10 telu enda sada pasal si cukup penting ibas pergerakan berita si meriah. Ibas pasal enda Paulus ras Barnabas utus ibas perpulungan Antioquia nari. Enda labu keputusan si biasa. Ibas terkiteken ibas perbahan rasul-rasul bindu 10 telu ayat 2 kesah si badia sendiri si ngatakan ca. Maka nina kesah si badia peseraplah Barnabas ras Paulus man bangku gunandahi kendahin si enggo kutetapkan man bana. Artina kekelangan Tuhan misi entah pe perutusan Paulus ras Barnabas enda labo proyek pribadi. Labo perban terkenal Athena maka ia lawas. Labo arkiteken gelah terberita gelarna maka ia lawas. Tapi Paulus ras Barnabas lawas arkiteken kesah si badia si nurusa. Maka kenca bage seh ia i Antioquia di daerah Pisidi. Ijeme Paulus berita i sinagoge i turikena mengenai sejarah keselamatan di bata. Mulai ibas Israel nari Daud sehku kematen ras kekeken Yesus Kristus. Jana si luar biasa na melala kalak singgit megiken berita enda. Padahal ibas wari sabat berikutna menam kerina kalak silit ibas kota pulung guna megiken kata di bata. Jadi tertarik ya, lihat ketertarikan ibas penduduk di daerah Pisidi guna megiken kata si isahkan Paulus. Tapi sangat idah piga-piga kalak Yahudi enterem jelma sirah guna megiken kata Paulus enda cian ate kalak Yahudi. Maka ilawan na Paulus ras Barnabas. Ijenda me kita masuk kubas konteks ibas bindu 10 telu ayat 40 pitu seh 52 si jadi teks khotbah tandai. Maka kenca bage nina Paulus ras Barnabas maka enggo iperintahkan Tuhan man bana. Ya kupilih kam jadi bangsa terang. Ya kupilih kam jadi terang man bangsa si deban gelah banci kam maba keselamatan ku belang-belang donien. Nah kata enda isehken Paulus ikutipna ibas kitab Yesaya 40 siwah ayat 6. Awalna teks enda ibas Yesaya ngerana karena pendilo suruh-suruhan di bata ras Israel guna jadi terang man bangsa-bangsa. Tapi ibas terang Kristus pendilo genduari ipebelang arah pemberitaan berita si meriah entah pe Injil. Maka Paulus ras Barnabas ngidah maka keselamatan si ibreken di bata labanci ibatasi kubas sada bagin entah pe sada suku entah pe sada terpuk. Berita si meriah harus isahkan mankrina bangsa. Janah litka sada hal si penda. Kalak Yahudi si nulak Paulus ndai labo ia lamateh karena agama. Sebab kala enda sangana ibas rumah pertoton iteh nang isi pustaka si badia.
Ya, tapi erkiteken cian ate kala enda, erkiteken idahna melala jelma si tertarik, maka itulah na pendahin di bata arah kai silakoken Paulus ras Barnabas. Eda masih jarang mungkin si perdiateken. Mohon maun labo kala sila te saja si ngolangi dahin di bata. Ya bahkan kala si meteh agama pe, kala si meteh undang-undang pe, ya bancika ia ngulangi kata ya kala sir pengakap maka ia si mehulina nandai di bata, ia si payona nandangi di bata. Ya maka ia kubas cara berpikir Tuhan tidak mungkin bekerja di luar kelompoknya. Ya, langit di batar dahin di luar batasnya. Ya, ia menjadi eksklusif ibahana maka di batas si sembahana hanya menjadi golongan entah pe kelompokna saja. Jana enda tuhu-tuhu relevan man perpulungan ibas paksa gundari enda. Gereja banci saja rajin beribadah, tapi akhirnya berubah menjadi pagar. Si rebahanca kita lanai sukacita ya lit beban ibas kita bergereja. Sada gereja banci saja mempertahankan jati dirina, tapi lupa ia jadi terang. Sada gereja banci saja sibuk mempertahankan kelompokna, tapi lupa maka berita si meriah berita si harus isehkan man kerina jelma. Maka perbahan rasul-rasul bindu 10 telu enda ngingetkan man banta. Maka gereja entah pe perpulungan si demi kesasi badia labo guna mengasingkan diri, tapi guna bergerak keluar. Hal menarik si deban uga si idah ndai reaksi Paulus ras Barnabas nandangi penolakan sini alamina. Paulus ras Barnabas la ia ngadi janah laboka ipak sana gelah kala ngikut ia ya, tapi dia mengebaskan abu ya ibas nahena jenari laos ia ku ikoni. Enda labo perbahanan si cidahkan segat ate entah pe kebencian, tapi metandana maka enggo iberita kena berita ia enggo idahi kena dahinna guna meritakan berita si meriah. Masalah respon, masalah uga itanggapi kalak si deban ngaloken tahla ngaloken labo bagin Paulus ras Barnabas yang mereka kerjakan memberitakan Injil. Masalah respon, masalah jawaban, masalah perubahan bagin di bata sirdahin ibas kalak si megiken katana. Nah, maka endape jadi hal si menarik si idah kami. Dan seterusnya kekelengan Tuhan masuk kita kubas pengogenta. Ibas kitab Keluaran 35 ayat 30 seh 35. Kitab Keluaran nurikan karena pembebasan bangsa Israel ibas perbudakan Mesir nari. I bagikan di bata ya kala enda serko berseru yaman di bata. Maka idilona Musa ibabana bangsa Israel darat i Mesir nari. Ibabaina bangsa ya masuk gurun pasir jana ibahanna perpadanan ras bangsa i deleng Sinai. Jadi Keluaran labo terjeng kitab karena proses ugan daratna bangsa Israel ibas Mesir nari. Tapi Keluaran mesada kitab karena dibata si pulahi bangsana ras membentuk bangsa jadi bangsa perpadanan entah pe bangsa perjanjian. Tapi perdalanan bangsa Israel labo lalap mesukah. Kenca iselamatkan di bata ndabuh kaya kubas dosa simbelin. Ibas bindu 32 ibahanna patung anak lembu emas jenari sembahna. Hendape menarik. Baru dengar ia lo kena perpadanan tapi minter ia nembah kaman berhala-berhala. Baru dengar idahna kuasa di bata, ibas di bata enggo pulahi ia ibas tanah Mesir, tapi IJP tetap lit surah-surana guna rebahan di bata si deban ibas geluhna. Maka kenca Musa ertotoman di bata
kepeken tetap cidahkan perkuah Athena man bangsa Israel. Ya maka perjanjian yang diperbaharui ya jenari ibas keluaran bindu 35 bangsa mulai majekkan kemah sibadia. Endape cukup penting. Kemah sibadia entah pe kemah perjumpaan ras di bata labo terjeng bangunan ingan sembah. Tapi kemah sibadia enda jadi tanda kehadiran di bata i tengah-tengah bangsana. Danah pengogen tandai ibas bindu 35 ayat 30 se-35 enda ngerana karena dua tokoh Bezalel ras Oholi. Kalau enda meduana si ipilih di bata guna erdahin ibas pembangunan kemah si badia. Bezalel dem alu kesah di bata. Manbana ibrekan kepentaran pengertiin pemeteh ras erbagai-bagai kebeluhan. Ngasup ia merancang. Erdahin alu emas, pirak tembaga, batu, permata, kayu ras erbagai-bagai kerajinan. Oholiap pe bage ia ibrekan kengasupan. Jadi dua anak kala enda ia labo saja tukang si beluh, tapi pe ibrekan ia kengasupan guna ngajari kala si deban. Nah teks enda idah kami tuhu-tuhu luar biasa ya, sebab enda cidahkan maka kesah di bata labo ngencaringan ibas nabi-nabi, imam-imam, entah pe pemimpin-pemimpin. Tapi kesah di bata pe ia bengket ia kubas diri tukang seniman perancang entah pe teknisi. Nah enda rusur mungkin lah si perdiatekan ya. Menggati si bayangkan kalau si idemi kesah di bata hanya sebagai kalau si erkotbah rende ertoto bagi entah pengelai lebih-lebih perpulungan. Tapi ibas bindu 35 enda kalau si idemi kesah di bata petri dah alah kelompok entah pekala yang bekerja di belakang layar. Ya sirdahin ia alutanna latridah ia arah lebih. Tapi arah perbahanan arah talenta silit ibasia yang merancang, merakit, mengajarkan i pakena guna bangun kemah sibadia janah enda pe salah sada bentuk pendahin kesah si badia ibas geluhna. Ia ibas pengogenta keluaran 35. Dana ibas invokasio Lukas sada ayat 35a. Lukas sada nurikan karena momo karena ketubuhan Yesus man Maria. Malaikat Gabriel cidahkan dirina man Maria. Maria skala si nguda-nguda. Ya ia tading i Nazaret nggo bertunangan ras Yusuf. Maka ikatakan Gabriel maka menghuli kulana jana ipupusna skala anak dilaki megelarna Yesus jana ia pagirah belinna jana igelari anak di bata. Maka nungkun Maria man malaikat Gabriel kuga banci jadi bage sebab aku pelenga rejabu. Nah penungkunan Maria enda situhuna labo penungkunan si menolak ya entah pe memberontak. Tapi penungkunan enda muncul entah pe turah kita kan secara manusia isadarina lo mungkin. Nah janah jawaban malaikat ibas bindu sada 35a enda isi jadi invokasion ngata kenca kesasi badia pagi nusur kukam janah kuasa di batam lit ibas kam. Nah memang ayat enda gende tapi bagus kel artina. Ya, sebab fokus utama labo guna menjawab rasa penasaran Maria. Tapi fokus utamana emang ngatakan maka ketubuhan Yesus pendahin di bata. Ya labo rencana manusia, tapi inisiatif di bata sirdahin arah kesah si badia. Ya, jadi enda pencidahkan maka pendahin kesah si badia. Ya enda labanci logikakan secara manusia tidak bisa dimengerti oleh manusia. Ya lit cara dibata gunardahin ibas geluh tas skala amin na pelit resiko si harus dihadapi kita termasuk pe hadapi Maria ibas ia lengar jabu tapi iberikan tanggung jawab ya guna ibas bertindak nari
tubuh Yesus juru selamat. Tapi kesasi badia labo ngencam mereka pengangkan manbana, tapi pe pengasup ia guna menerima rencana di bata ibas kegeluhanna. Maka kekelengan Tuhan arah telu teks Alkitab enda ibas teks khotbah pengogen bagi pe invokasio telu teks enda nampati kita guna ngangkai minggu Pentakosta alu lebih bagus. Biasana adi sebegi karena Pentakosta minter kita berpikir ya, entah pesi ingat kubas perbahan rasul-rasul bindu 2 ya, ijema kesasi badia cucurkan man ajar-ajar ya, alu peristiwa si luar biasa. Tapi telu ogenta sendah subuh ibas khotbah pengogen bagi pe invokasio enda cidahkan maka pendahin kesasi badia labo ngadi ibas sada peristiwa, tapi kesasi badia pe tetap rendahin ibas sejarah keselamatan. Ibas invokasion tandai Lukas 35a kesasi badia nusur ku babo Maria janah kuasa di bata melindungi ia ya. Jadi ijenda kesasi badia maba Kristus kodoni artina sope denga Kristus hadir nggo ibreken kesah si badia man Maria guna ia ngasup ngangkai kai si jadi ibas geluhna janah ibas pengogen tandai Keluaran 35 ayat 30 kesah di bata pe demi Bezalel ras Oholiab manbana ibreken kepentaran ras kebeluhan guna majekkan kesah guna majekkan kemah si badia ya. Ijenda kesah si badia ya hadir di tengah-tengah jelma si mungkin si idah kita biasa labo ia skala imam, labo ia skala nabi, tapi dia bekerja di balik layar ya, mempersiapkan kebutuhan keperluan si lid ibas kemah si badia jana ia pe demi alu kesah sirahna ibas di bata nari jana ibas teks khotbahta perbahan rasul-rasul bindu 10 telu ayat 47-52 kesah si badia ngajuk perpulungan gelah jadi terang man bangsa-bangsa. Jadi pendahin kesah si badia harus bergerak keluar. Gereja tidak bisa berhenti pada dirinya sendiri. Ya, jemaat tidak bisa hanya puas dengan beribadah saja. Tapi kekelengan entah pe kesah si badia sehingga yalokan kita pengasup kita guna jadi saksi man isidoni. Jadi adisi baca telu teks enda alu terang Pentakosta maka sidat gambaran si lengkap. Kesah si badia petandakan Kristus, kesah si badia memperlengkapi kita, danah kesah si badia si mengutus kita. Ya maka ibas kita merayakan minggu Pentakosta enda labo terjengerana karena pengalaman rohani ya, entah pe hal-hal si spektakuler saja. Pentakosta artinya perubahan arah. Kala si demi kesah si badia, dia tidak lagi hidup untuk dirinya saja. Sebab kala si enggo demi kesah si badia, ia idilo guna cidahkan Kristus, guna makeken pemerena, guna bangun rumah Kristus, janah jadi terang man kala si deban. Maka mari reduras kita ngasup pengasup di bata kita guna cidahkan pendahin di bata arah kesah si badia si inggo ibrekena man banta. Amin ras kita ertoto. Terpujilah kam Tuhan di bata Bapa kami nggoi bagi kami kata andu Tuhan maka kamlah si menyempurnakan kata enda gelah ngasup kami guna dahi kegeluhan kami tetap wari bagi Tuhan ibas persikapan kami guna melayani ibas minggu 24 Mei 2026 taklah kami si masuk-masuk rina silakukan kami Tuhan gelah pengasup nu kami guna nehken katandu alu tangkas mankrina ngawani perpulungan du ijapa pe kami melayani endama Tuhan totoras pengarapan kami ibas gelar Tuhan kami Yesus Kristus reh kami ertoto man bandu. Amin.